Živi bili ljudi. Dobar dan. Imamo danas iCraft. Nije Minecraft, nego kao što se čuo. iCraft. Dakle, samo malo očitam. Sve ćemo mi to da rešimo. Rešio sam prvi level, zato jer nisam znao kakva je igrica. Ovo sada znam. I evo kako je. Sa ovaj veliki brod smatramo kao brod Miladin. Najmanji brod smatramo kao brod Vuk. A mi ćemo sada da ih srušimo. Prvo ćemo da srušimo Miladin. Ali ja gubim. Oni mi pobeđuju. Šta ćemo sada? Moramo ih srušiti. Kakvi god da su najjači brod. Ako ne uspemo, mi smo pali. A već imamo malo života. Sa naše strane vidimo pilot. Posle ću reći koji su to piloti. Ovaj brod se već puši. Brzo će da padne, ali on tone. Ono moće. No! Ok, pritisnite subscribe i ovo zvonce, dajte komentar i like. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.